Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo raditi dobrodošli u novi video. Danas ćemo početi novi serijal, a to je koga bi youtubera pratio, a koga hejtio. Znači to je novi serijal na kanal, tako da onda počnemo. Prva dva youtubera su DNF-King i Muđa. DNF-King i Muđa. Pa ja bi izabrao Muđu zato što njega više pratim, a Čale je izbacio kanal prije, ne znam, ali Muđu pratim od 25.000 subscribera, kad imao 25.000, ne, tako nešto. Kad je skoro imao 100.000 subova, od tad ga pratim, tako da Muđu ću izabrat, tako da idemo na sljedeća dva youtubera. Sljedeća dva youtubera su Insane i Miloš Adi. Inače, ako čujete u pozadini muziku, izvinjam se, ali tamo je nešto moju babu, inače ovdje je zid iza kamere i tamo je iza ovog zida, ne tamo moju babu i sestra sluša neke muzike, ali ja ću staviti moju muziku u video. Znači Insane ili Miloš Adi, pa izabrat ću Miloša jer Insane više pratim i nije da mi je dojatio, nego ono, ne znam, stvarno, ali ono, više volim Miloša HD-a zato što pravi eksperimente i ono, volio bi da nastavi s onim eksperimentima, tako da idemo na sljedeća dva youtubera. Sljedeća dva youtuberke su Jana Dačević ili Marija Žeže. Izazivam Janu Dačević zato što nju više pratim i eto ono, nju više pratim i eto, tako da idemo na posljedna, nije posljedna, ali ono, idemo na sljedeća dva youtubera. I sljedeća dva youtubera su Serbian Gaming i Info TV. Izazivam Serbija i Miloš. Obojica snimaju i Minecraft, GTA 5 i neke druge igre. Izazivam Serbijana, uglavnom više volim obojicu, ali ne znam stvarno, ali izazivam, eto hajde, ovoga, kako zove, Serbian Gaming, tako da, eto, idemo na posljednja dva youtubera. I posljednja dva youtubera su Dexrock ili DuckMC. Izazivam, obojica snimaju i Minecraft i CSGO i eto, ali ja izazivam Dexrocka zato što ne znam, stvarno ono, više ga volim, više ga pratim i sve to, ni DuckMC nije ništa loš, ali Dexrock mi se sviđa i tako da idem ja odjaviti ovaj video. I ljudi, to bilo to od ovog videa, nadam se da ste uživali, uskoro ide Q&A, izvinjavam se, znači imao sam bolestan, bravo. Bio sam bolestan, tako da izvinjavam se što nije bilo klipova. Izvinjavam se što nije bilo klipova, bio sam bolestan i to je bilo to od ovog videa. Nadam se da ste uživali. Znači sada je 11:30, tako da ono, ja snimam video zato što nisam izbacio 7 dana video, znači možda i malo više. Izvinjavam se zbog toga, bio sam bolestan, morao sam razreći, morao sam učiti ovo što mi je i na kraju šta se desi, nemam vremena i na kraju evo, našao sam vremena u 11:30, malo prije sam zaspao pa sam se probudio i rekao hajde brzo da snimim, izetujem. Stvarno neću izetovat, samo ću muziku staviti i znači neki dan imam nešto da ne ispričam. Neki dan sam stavljao megabajt memoriju
više, imao sam ovu memorijsku karticu od 4 GB, sad imao od 8 i izbrisao se sve muzike. Imao sam 30, 40, 50, to odličnih muzika i valja se sjetiti. Valja sad to, a hajde jednu ću muziku, imam onu koju uvijek stavljam, nju ću staviti, eto. I to je bilo to od ovog videa, nadam da ste uživali. Ako jeste, obavezno bacite like na ovaj video i subscribe na kanal ako vam se kanal svidi. I blizu smo 100 subova, znači imamo sad 70 suba. Znači, hajmo još malo pa do 100 subova pa da slavimo, hajmo da nove godine da dođemo do 100 suba, to je bilo fantastično i štuca mi se, ja ne znam ni pričat, znači ima poseban specijal za 200.000, za 100 suba, znači neću vam još odavat, ali ipak nije. Pogledajte koliko sati. Jedan. To je bilo to, vidimo sljedeći. Pozdrav.